Dame i gospodo, dragi prijatelji, smo približili i trebamo se udaljiti. U stogodišnjoj istoriji srpskog, a potom i jugoslovenskog vazduhoplovstva, dejstva vojnog vazduhoplovstva u ratu aprila 1941. predstavljaju jedno od njegovih najsvetlijih stranica. Ovaj najmlađi vid oružane sile je u međuratnom periodu doživio brzi i svestan razvoj od male jedinice ranga puka do velikog i složenog sistema sa 4 vazduhoplovne brigade od 8 bombarderskih i lovačkih pukova, 2 samostalne vazduhoplovne grupe i većim brojem izviđačkih, školskih i drugih jedinica sa oko 2000 pilota i 950 aviona, od kojih su samo nešto preko 300 bili savremeni lovci i bombarderi, kojima se mogu suprotstaviti višestruko nadmoćnijem neprijatelju koji je već imao veliko borbeno iskustvo u tadašnjim operacijama u osvajanju veće dela Evrope. U toj neravnopravnoj borbi jugoslovenska vojska je doživjela poraz. Vazduhoplovstvo se međutim pokazalo kao bolje organizovano i efikasnije u pružanju otpora neprijatelju, ali je i pored iskazane hrabrosti i samopregora posada i samo nestalo u vihoru rata. U toj velikoj epopeji ipak posebno mjesto zauzimaju operacije u odbrani Beograda kao predstavnog grada države na koji se neprijatelj posebno okomio, kažnjavajući njegove građane za 27. martovske događaje i iskazan otpor nadirućim fašizmom. Tema ove izložbe nije međutim prikaz neprijateljeve terorističkog napada na Beograd i hrabrog otpora njegovih boraca, već je ona posvećena avionima, lovcima koje su naši piloti koristili u toj borbi. Na izloženim fotografijama, od koje su neke po prvi put prikažu našoj široj javnosti, zapazit ćete sve one bitne tipove koji su se nalazili u eskadrilama 6. lovačkog puka, kao i neke druge lovce koji su delo domaćih konstruktora i vazduhoplovne industrije, koje u godinama pred Drugi svjetski rat doživljavala svoj najveći uspjeh. Tu posebno skrećemo pažnju na lovce IK-2 i legendarnog IK-3, koji se tu nad Beogradom ravnopravno nosio sa nemačkim mjesečnikom. Želio bi na kraju da iskažem priznanje tadašnjem jugoslovenskom državnom i tadašnjim jugoslovenskim državnim i vojnim vlastima, kao i domaćim vazduhoplovnim stručnjacima, koji su vrlo nepovoljni ekonomski i međunarodnim okolnostima uspevali da vojno vazduhoplovstvo obezbede najsavremenije tipove nemačkih lovaca Messerschmitt 109 i engleskih pokretnih Hurricane, kojima su se tada na engleskom vodile presudne bitke od značaja za istoriju Drugog svjetskog rata. Dugujem i zahvalnost autorima i organizatorima ove izložbe na dobroj ideji i trudu koji su uložili kako bi danas mogli da se vratimo u neka davna, a nama značajne vremena. Hvala. Ja sam odolio da sam odolio. Zahvaljujem se još jedan put autorima i ljudima koji su uložili trud i otvaram ovu lepu interesantnu izložbu. Hvala.